Tu vuole questo che maturantico, va? Dai! Turbo, adesso sia mamma? Sia mamma. Corriente? Sia mamma? Francis? Oh mamma adesso. Velik? Ja, to vas vidite, veš, reči že mama, sem pozdravi mama, ne? Dobro. Međo. Katarina, pozdravi mamo. Starka. Pozdravite staršo od maturantov. Super. Reči že mama? Re. No to. Mama! Where do I say this, we don't mind? Die drink! Bian! Ik ken de Bian hey mama! Oh! Dat is jouw mama! Pak je net zo deze, dat is deze! Dat is jouw mama! Pak je deze zeker! Jouw mama! Nee! Nee! Schenker, dat je recht schenker. Wat is recht, kijk? Nee, oh mama. Nee, dat is ja mama. Oh, nee. Tina. Tina. Dit is tata. Jernij. Jernij. Melik. Melik, pozdravi, daj. Doma pozdravi, doma si, daj. Daj, no. Daj, mojta, daj. Gdje mama? Nejsi. Daj, mojta, daj. Pozdravi, mamo, daj. Daj hitro, no. Daj hitro. In tata? Daj se ti. Daj, Jan, daj. Bo mama zamirila. Ovdje bo meni, kad sam snajmo nos. Mi snajmo nos. Daj Petra, daj, reči, daj. Že mama, že tata. Že mama. Sorry. In potem glede na izpolnitve štirih stvari, imate napišite na koncu komentar. Ko pišete komentar, imate pa tudi napisano točno nekaj v navodilih. Schenkel. Lahko je zadušeno. Lahko maheške, daj, malo pozdraviti to. Lahko kažeš daj.
Dio mama. Ne pomahaj. Tako je, tako je. Kar nekaj tako. Je lučka od spred. Ja. Zdaj reče tako, ne, čakaj. Zdaj reče tako. Zdaj reče, mi kupujemo samo frukt. Mi kupujemo samo frukt. Veliko je žično. Može tvočka, ne trebamo. Ja se res, reče ostavi, ne normalno. Veliko je još. Ima pisto, zdaj je rano. Letko. Živo. Se že snema. Nemam. Nemam, veže. Lahko mahaš, daj hitro, daj. Tu so vsi polučjali. Kje je mali? Kim ste geografija? Mislim, kaj? Daj reči, daj, 3-4 taj, daj. 3-4. Daj.